Ti Masakbayan. Kumusta ti matmatunam ang negosyo tayo, Jojo? Nanayas ti taray ti negosyo, Lala. Nasayahat matno kasta. Say-saya atom nga imatunan ti negosyo. Gaputain talagkan ka ni Daddy Daychay ang negosyo. Di kagdanag. Talaga kasta ti raramidag. Rumpang lang. Laglagi pam, asyak ti mang pakpakan kan ka. Jak malipatan na ita. Ala, mga takit din. Agtumar ka pa iti agas mo. Sige, katagyang manak iti panagayang mo. Mariknak at talaga ngay ayatan na. Gaputain sukat mo ti aginam kada kami kin ni Rico, nga anak ko. Impatag mo mo ti ni Rico. Kan, imbilang mo kaspud-pud no nga anak. Wan, Lala. Alakit din. Ituloy mong timangan. Ang mga numalabas ti oras sa panang tumar mo karag ti agas mo. Kumusta ti panagadal mo, Claire, anak? Nasaya atlat tamat nanang. Ngam, masapol manan nga agbayad ak iti matrikulak. Gaputa pa nag-i-exam panan. Anya? Ay, sapay mabayag pa iti sweldo mi. Ngambayam, agremedyo ak. Masapul ang maka-exam ka. Agyaman ak nanang. Bayan nyo. Agadalak ka na imbag. Tapno matungpal ti arapaap mo para kanya. Agyaman ak no kasta anak ko. Ikarkarigatak ti mang paadal kan ka. Nga uray di na ta supsuportaran ni papam. Wan nga agpaiso nanang. Anya nga tanwag kidawak matan ka ni papa. Mabalin nga ta, nanang. Maiturid mo ka diti umasidag kan kwa na, anak ko. Wan nanang. Amak matipag kidawak. Iturturod ko ti agkidaw. Barang patganak, nanang. Sige nga, Rod. Padasam ti umasidag iti amam. Barang patgan na ka, anak ko. Mami, kwartaman. Naibos nga minan ti allowance ko. Anya? Apay ang naibusan? Idinto ta intad kon ti makalawas nga allowance mo. 5,000 amin ti intad ko. Ikandakit din, mami. Agmay-may sa akmat nga anak mo. Iswasyak lang ti agnumar iti kinabak nang yo. Ala, ikan ka. Ay, nakalalayang ka nga gastos. Ikan ka nga maudin dayto eh. No ibusam, magmagnakan amapan ag eskwela. Nawatam? Un ka di, mami. I love you. Saan mo ngamin unay panuindoyan ti aramin ni Rico, Lala? Masapo lang makasursuro. Kat sana mapasamak ti kasta no itad mo amin na kayat na. Anya ko man. Husto ti ko na ni Rico. Agmay-may sang anak ko. Iso arumbang laang nga itad ko amin akayat na. Ala, lipatan mo tinibagak. Sikat ti makamo. Kat pasensyakan no nakibiyangak. Ala, pasensya kan, Mari Lovely. Talagang awan maipabulot ko kan ka. Naira na nga nga inmay ti kabsat ko. Kat binulod na ti kwartami. Ay, nagrigatan ti kastoy. Padasam ti mangibaga iti sa bali. Barang makabulod ka matlaang. Uwan, Mare. Padasak nga ron ti bumulod iti sa bali. No, ada ko makwarta, talaga apautangan ka. Amumot kanya, sa anak anaimot. Amok day ta. Iso nga rod asika ti inasitga. Ngam sorry, tanaira na nga awan kwarta. Kumusta nga tinapanam anak ko? Adda ka dinabulod mo apagbayad ti apok? Ay, awan nga rod nanang. Nagrigat ti sitwasyon mi ita. Sapay mabayag pa iti sweldo. Jakon amuno niya ti aramidak. Jakmat kayat amadismaya ti anak ko. Di mo't adda ka ni ka ti cellphone number ni Jojo. Anya nga't ano padasim ti agkid daw kan kwa na. Uray bumulod ka no iso. No mabalbalin, jak ko makayat ti makisarita kan kwa na nanang. Amang ano maamuan manan ti asawa na kat makaungat. Jak kayat ti makabasol. Ay, alangar rod. Padasim ta ti agsapol iti mang pautang kada tayo. Tapno maka-examen ti apo ko. Agyaman ak tapinatgan nyo ti awis ko, papa. Ada ngamin napatan nga ibaga. Imayak, kaputan mo ka napatag ti ibagam. Husto kayo, papa. Kasapulak namin ti pang matrikulak.
Saan ka maka-examen no saan ka makabayan. Anya, Italamanan nga kidawak, papa. Pangaasiyo tapat ganda kumamat. amo mo ti sitwasyon ko, Claire anak. Sana ka basta makairwar ti kwarta no saan may palubos ni Tita Lala. Oray bumulod kami latan kada kayo, papa. Siya kung ti mangipakada ka ni Tita Lala. Anya, may turin mo akasarita ni Lala. Wen, papa. Iturturid ko. Barang umanugot apabuludan na kami. Sige anak, kasaritan, bareng mapabuludan na kayo. Kumusta ti panakisaritam iti amam anak ko? Anya ti kunana? Nanang, saan ka no basta makaigam iti kwarta ni papa? No saan nga agdalan nga umuna iti asawa na? So ako nakasyaklangan ti makisarita ka ni Tita Lala. Ibagaklangan abumulod tayo kadakwada, nanang. Maiturad mo ka di, anak ko? Uwan, nanang. Iturturid ko. Tapno ada pagmatrikula. O, sige nga rod, barang umanugot. Ibagam nga isubli tamatlaang, apaman ang makasweldo Uwan, nanang. Apay nga da ka dito'y bastarda. Anya ti masapol mo kada kami. Pasensya kayon, Sir Cesar. Mabalin ka di ang makasaritak ni Tita Lala. Ada ko man napatag nga ibagak. Sigurado lang nga saan ka nga garamit iti jak magustuhan. Apay, anya ti ibagami ti anak ko. Pangaasiyo ko ma, Sir Cesar. Ipalubos yo ko ma ang makasaritak ti anak yo. Napatag ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Ito. Anya ti ibagam kanya, Claire. Ibagamon, gapot na adupay tinapatag nga aramida. Tita Lala, pasensya kayo no inasitgan kayo manan. Ibagam ket din no anya ti gagaram. Saan mo asayangan ti oras ko ang makisaritakan ka? Kwa tita, da kayo lang amin ti amo kapag kidawan iti pabor. Mabalin ka di apabuludan dak iti ibayad ko ija school. Anya? Apay, sigurado ka ang makabayad kayo? Wan tita, isublik, apaman ang makasweldo ni nanang. Day takat ngamin. Agraraman ngamin ti kabit nga inam. Pangaasiyo kumamat tita Lala, di yo kumamat insulton ti inak. Saan mat akabit ni nanang, gaputada kami ti imuna itibiyag ni papa. Awanan ko itiboen! Nagturad kamatan amang iparupa kanyak iti dayta. Wan, imuna kayo itibiyag ni Jojo. Ngam siyak ti pinili na, gaputan na uma iti kinarigat iti danayo. Ha? Awan maipabulod ko kan ka. Ala, pumanaw kan, sakbay nga ipakamat ka kadag iti nagdadakal nga asok. Sorry, tita Lala. Diyak ingagara pa sakitan tirik nayo. Nasakitanak lang amin. Gapo iti pananginsultuyo iti ina. Pumanaw kan, bastarda! Napaidam dalaunay. Diyos ko. Tulungan nak. Tapno may turod ko da ito yung mapaspasamak iti biyag ko. Ay na, manang. Ay, nagalas ta itsura manang. Nagdadakkel dagita bibig mo aksangit. Rico, no amumla ko ma. Nagrigat ti sasaada kita. Adangag pay so amak. Ngam dinak matgayam matulungan ka dagiti ka sa pulag. Amam, mermiraot. Sige, Rico. Panawan kan ditoy. Ay, naimbaglakin din Tas anak akaskan ka na iyanak, itilaksid ti kalaysa. Anya? Sige, panawan kan ditoy. Awan matlaang tinasayat nga ibagam kanyak. Anya ka mo Claire. Pinadakkel mo lang kiparikot. Nagpakumbaba ka latakuman ka ni Lala. Anya nga ita, di awan naganap mo. Papa, may turad ko ti amin. Ngamjak may turad. No ni nanang ti insulton ni Tita Lala. Kasya talaga ti ugali na.
Isu arumbang ko mapinaspasuro tamlatan. Papa, Pasensya kan. Ngayon awan may pabulod ka o kwartakin ka. Pasensya ka anak ko. Papa, kasano akon? Kaya't kamot atulungan. Amumat asanak ang makairwar ti kwarta no saan nagdalan ka nilala. Sige nga ron, Papa. Pasensya kayon. No nadadaal ti oras iyo, gapo kanyak. Nasaya at si Mang Petkan Jojo. Ala, agtugaw ka nagsarita ta. Makaungungat ka manan. Talaga! Agraramanday dyan nga anak mo itirwar. Kundi adal pay lang, no di mat gayam kabailan ti agraraman nga inana. Masyanak mat ka ni Claire nga anak ko. Isa ano mabalin? Pabuludan ta pay lang. Sana bale, agtrabaho agtapno masukatak ti pabulod. Adamat isusweldoyo kanyak. Anya? Ha? Saan amabalin? Jak to pabuludan dagi dyan nga agina, nga uray mangirnagda. Sapay ko mata maawatan nak. Anak ko ni Claire. Isa pagrebengak ti tumulong karagiti kasapulan na. Basta, jak kayat atulungan day dyan nga anak mo. Di mon ipilit, no di mo kayat nga ipulong ka kin ni daddy. Naawatan? Syakmat ita ti makisarita ken ka, Jojo. Apay ka di dati. Kaungat naksaman. Pinasakita manen tirik na ti anak ko. Apay, kayat mo ka di dumikar manen ti sigo da sakit na iti puso. Gapo kadagiti aramidam. Sorry, Daddy. Saan kami na nagustuhan ni Lala ti panagkid daw ti anak ko kanyak iti tulong? Apay ngamin nga ipakamumpay lang kinilala, no kayat mo atulungan ti anak mo. Di mo't ko na nga ilimid mo ti anyaman nga aramidam, no may papanen kadagiti aginam. Napanunot ko ngamin. Ano saysayat mo't lang no maamuan na. Tapno awan tumanan ti singsingir na kanyak. Ngam saan na kayat nilala nga da komunikasyon yo iti aginam. Iso nga ilimid mo lang no kasarita mi da. Ala, ited ko ti kasapulan ti anak mo. Basta agtungpal ka, iti ibagak. Agyamanak, Daddy. Di kayag danag. Agtungpalak iti tulagan tayo. Kumusta kan, Lovely? Jojo, anya ti raramidam di ti balay? Amang numamuan ti asawam ti kaadam dito ikat mangriribok manan. Kaya't ka makasarita. Napatag ti pagsaritaan ta. Mabalin ka di apastrekan nak, Lovely. Ti Masakbayan. Lovely. Mabalin ka di ngagsarita ta. Ha, Jojo, anya ti raramidam di ti balay? Diyak kayat ti mariribok numamuan ni Lala ti kaadam dito eh. Napatag ti gagarak. Mabalin ka di ngagsarita ta. Pastrekan na kuma. Sige, tapno awan mo ti may bagbagam. Sumra ka. Agyamanak. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Mabit lang. Inak mga iti merienda. Saanen? Adala kayat ko nga itad. Anya dita? Pagtoy. Pangmatrikulat ni anak ta. Bayada mo ti si bubukal a semestre. Tapno awanin pampanunutam. Kasano ka da kwartam? Di mat saan akayat nilala at tulungan ti anak ta? Amang ano aga pa kayo laan. Saan mo na panunutan day ta? Tinapatag. Addan aramatan ni Claire. O atoy, awatan. Mapanakon. Amang ano da makakita kanyak na imay ditoy. Ibagam tulangan ka ni Claire nga anak ta nga imayak. Agyaman nak Jojo. Diyak ko makayat nga awatan da itoy. Ngam talaga ngamin nga awan mairimedyok ita. Jojo, mabalin ka ding agsarita tabiit. Sige na, Anita. Anya ka rin bagayo. Umay ka. Agtugaw ta dito'y papag iti sirok ti kayo. Di ka madanagan. Apagbiit laeng ti panakisaritakken ka. Sige. Anya ngamin ti bagayo, Nana. Anya ka di ti ginagaram, Jojo. Anya ti imbagam ken ni Lovely nga anak ko. Intad ko lang ti pangmatrikulan ni Claire nga anak mi. Dadya lang. Nasaya at matno kasta, Barok. Nana,
Amom kaday akas taunay arigat ni Lovely amang isaksakan iti panagbiagda iti anak yo. Pinaybayam ti aginam. Kalpasan na. Paidamam pa iti anak mo iti basitlaeng atulong. Nadagsan mo tiriknak no makitkitak ti panagrigrigat ti anak ko. Nga mamati kayo man wano saan. Inayat ko itinapudno ni Lovely. Adala kami nagiti pasamak anang balbaliw iti dayta. Kunakmat kada kayo, Daddy. Uray itedyo kanyak ti ipapasweldo yo kin ni Jojo. Amangan ngamin no ited na lang ang iti agraraman nga agina. Ha? Jack, itulong. Bayam ngay gaman na mati kwarta na iha. Jack mamati, nga garami di ti kalukuan ni Jojo. Saan ka di, Jojo? Husto kayo, Daddy. Awanan komunikasyon ko kadakwada. Siguradwam lang ang apod no dayta nga ibagbagam, Jojo. Di ka madanagan, Lala. Agtong palak iti amin akayat mo. Sige, kasta. Kamatam dagiti kalaban mo. Iko, Ha? aramida mo na iti homeworks mo. Nagano ti masapul nga ilagpas mo. Ngam agay ay ayam ka manan iti cellphone. Kuha ngamin, Daddy. Diyak ngamin masursurutan dagiti homeworks ko. Nagririgat mat. Makapasakit iti ulo. Anya? Agpatulong ka ngamin ka ni Mamim. Di namat ngarod kayat, Daddy. Mabalin ka di, Daddy. Da kayo langan ti mangisuro kanyak. Please, Daddy. O sige. In kay reward dagiti things mo. Kat tulungan ka. Talaga? Agyaman ak, Daddy. I love you, Daddy Jojo. Naimbag pa iti saan ko nga anak na matulungak. Ngam tibukod ko nga anak na baybay akon. Nakita, Jojo. Kat magustok launay. Kaya niya, Lala. Apaya naragsak ka. Anya ka di tinakitam. Nakitak ti panang tulong mo kin ni Rico kadagiti homeworks na. Agyaman na. Gapukin ka. Addan ama ti anak ko. Kat amok. Gapo dayta iti panagayat mo kanya. Saan ka di, honey? Wen, husto ka. Agyaman ako unay kan ka, Jojo. Ay ayatan ka matunay. Sikatin ang silpo iti biyag ko. Gapo ta tinungpal mo ti arapaap ko. Asikat nagbalin nga asawa. I love you, Jojo. Oh, anya ti aramidan ta dito parke kayam. Pare Brandon. Kailiw kong tipudno nga ay ayatak. Ni Lovely. Anya? Kasano kumaan ni Lovely ti ay ayatem? Kat nimat lalatin tungpal mo. Pinanawam dagiti aginam, saan ka di? Amom ti kinapudno, pare. Naipitak lang iti sitwasyon. Saan laki di amaawat ti konsensya na dadaka sa mapasamak kanilala. Iso ngay manugot ak iti kayat idi ang mapasamak ni Daddy Cesar. Pudno, amok ti sitwasyon mo. Nga madamat pagpilyam. Panagkunakat na imbaganan ni Lala. Iso ang mabalin mo siguro na panawan. Saan ang nalakareta, pare? Adda tulagan may iti amana. Kan may saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Lala. Isa ang mabutungak nga agarami di ti banag adi na magustuhan. No kasta nga Rod, ano sam tigasat mo pare? Ngem, di mo kumamot baybay anti anak mo. Malagip ko ti tulagan may iti ama ni Lala. Nagpakpakaasi kanya. Pangasim, Jojo. Tulungham ti anak ko. Narigat kanyak nga amana, nga ibaga. Nga mamok asanan nga agbayag ti anak ko. Sir, ladingitag. Adan pamilyak. Agkalaysa kaminton ka ni Lovely. Apama na makaurunungak. Pangasim, Jojo. Ti pamilya metlang ti agnumar. Numanugot ka iti kayat ko. Anya, kasano ko maamapasamak ti kasta? Sigurado ang masaktan ti pamilyak no umanugutak iti kayat yo, sir. Amo ka narigat ti adda panagbiagyo. Kat numanugot ka lakit di iti kidkid dawakan ka.
Dakila kantidad ti ipaay ko kan ka. Ngam, sir, Basta umanugot ka, ngagkasar kayo kinilalang anak ko. Ipaay mo tiragsakan ko na, gaputa si Kati ay ayaten na. Pangaasim ko matapat ganak. kasta ti ko na ti ama ni Lala, pare. Kat imanugot akman. Ngam sabali mati mapaspasama kita, Jojo. Tenggal da kamatan dagiti agama. Kat ad-adda amarigregatan dagiti aginan. Laitang aron ti paglidayak mo nay. Saan ang nagtungpal ni Don Cesar itiin ka rin na kanyak? Mabuti ngak namin basta pumanawak latan. Amang ano dadaka sa mapasamag kanilala. Kat siyak pa'y ti mapabasol. Mabalin ka din agsarita ta, Daddy. Napatag ti bagakan ka. Anya ti bagami ha. Umadaning ti wedding anniversary mi kini Jojo. Uwan ngagpaiso. Into no may alawas ang dayta iha. Mabalin tagkid daw, Daddy. Anya dayta. Ala, ibagam lang. Anya ti kayat mo akid dawen. Kayat ko, naragsak tayo amin iti daytang aldaw. Iso akayat ko tagsagana. Day talaga yam iha. O sige, ibagam to kini Jojo, tagsagana tayo inton anniversary ti kalaysayo. Mami, mabalin ka di amamuak. No asino ti amak? Anya, Uwan, mami. Apay adiyo kayat amamok ti pudpudnong amak. di mon panunutan ti may papan iti dayta, iho. Adamat ni Jojo. Ison ti timakder nga amam, sipod pa'y. Uray pa'y, mami. Kayat kulat ta amak kita. Kan maam mo ti amak. Mabalin ka di, mami. Di mon ipilit ti kayat mo, Rico. Jak amuno sa dino itan ti ayan ti amam. Naawatam? Basta. Kayat kulat ta mo ti amak. Inton makalpasak iti panagadal ko. Siyak pun amis mo ti mangsapol iti amak. Nagadumat tantoy naluto ang makanana. Apay, adda ka di okasyon, Lola Anita? Apay, nalipata maon. Katno kasangay ni nanang mo ita. Wen anak ko, kat nagsagana ak, kas panagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti sabali manen atawan nga impay na kanya. Wanyag paiso. Happy birthday, nanang. Malagip ko tinapalabas. Nakaragragsak tayo idi ubingak. Ngam ita, insukat na ta ni Papa iti sabali a pamilya, nanang. Di kan agladingit anak ko. Bayamon ni Papam. Alakit din. Pagsasangwan tayo, tinaysagana. Ay, happy birthday, anak ko. Happy birthday, nanang. Agyaman ak unay. Kang ronaan na. Agyaman ak iti Diyos iti daytoy a panagkasangay ko. Jojo, honey. Umay kan, intan maturog. Rabiin, ngam adda ka pa'y lang dito'y salas nga agbasbasa iti libro. Umula ka niti sireta. Sa marunuak. Lepasak lang natin basbasahin. Sige nga, Rod. Di ka agbaybayan, Gwen. Kasangay ni Lovelita. Amok amalaklagip na nagiti nararagsak akan ito, mi. Pakawanan na, Lovely. Impang pangrunak matan di sabali a tao. Ngamda kayo apudpud no a pamilyak. Nagkamaliak. Impagarup ko. No napimpintas ti maipay ko kana kayo a panagbiag. Ngam ad-adagayam arigat kan tuok tilaklak aman tayo. Agyaman na. Gaputan na uray kamatlaangan asimrat dito'y silen. Honey. Ay, mabalin ka di nga arako panak. Kaya't ko amarik na ti pamatag mo. Kan may sa, nasimsimbang titurog ko, no arako panak nga umuna. Wan. Ay ayatin ka unay, Lovely. Anya ti ko naman. Ulitin man ti dinakamat mo anakan, Jojo. Ne, anya ka rin ti bagbagam.
nagan mo ti dinakamat ko. Asino ko mama tinagan at akamatag? E din to tasikat ti asawa? Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di nga ayatan nak. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartahan nak ka di lang. Ha? Ibagam ti pudno. Ti Masakbayan. Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di nga ayatan nak. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartahan nak ka di lang. Pangasim, Lala. Saan ko maakom konforme ti pampanunutan? Ala, umay kamandara ko pun ka. Naglawag anang ko. Naganday jay alavli ti dinakamat mo. Siguro, kailiw mo da jay babae. Lala, Agsagana ka. Makadanon da ito'y kinidati. ala, makaamo kay ti kayat mo nga ramidan. Maturog tang arodan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, bastit lang na panaganos. Agturpusak ton. Husto ka anak ko. Ngam para kanyak, mabayag pa'y ti 2 atawan. Saan amamin ano nga orayan dayta, Lovely? Ti importante, kasaan tayo ko mga agsaksakit. Tapno awan mainayon a paggastusan tayo. Wan nga rod, Lola Anita. Sapay la kuma. Tapat ganti Diyos dagiti amin akararag ko kankwana. Patsyak apat gan na amin dagita, Claire, anak ko. Gaputa na saya at kaatao. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Panawan kayo pa dito'y balay. Inak pa'y agla ko itikan kanan. Taisupay apang allowance ko inton bigat ti maganan siya. O sige, anak ko. Ngam di ka unay agbambanog. Masapa man ang ti klase minton bigat. Wan nanang. Talaga akas ti aramidag. Sana bale. Tanalpas mo't dagiti projects kan assignments ko. Ay, kasi pa'y matay may sa tao dita. Aglakla ko iti kumkumporme. Tapno at dalang pagbiag na. Oh, Rico. Ha? Nakaragragsak ka mat. Anya ti aramidam dito'y barangay mi. Kwa. Ururayik lang ti may sa barkadak. Handa lang amin na panainala dita balay da. Makapaglag ti makitkitak alangam, manang. Nakakaasi kamot manang, Claire. Awan amam amang tulong kan ka. Sige, agkatawa ka lang. Ha? Tinapatag. Awan mapaspasaktak asabali a tao. Anya? Sige ha, hinggamin. Aday ta ni Rita. Panawan da kan dito'y manang Claire. Ituloy mo ti agla ko. Tapno maibos dagiti lakom. Bye-bye! Una yan ni Rico. Mata pobre matlaang akas iti inana. Bay aklatan. Inaktat aglakon. Tapno makapaibusak adagos. Pagyamanak ta pinatgam ti awis ko amangan ta dito'y restaurant, pari Brandon. Amok latang amin, nga daman na niibkas mo kanyak, gayem. Gusto ka, pare. Aday bagakin ka. O sige, ibagam lang ta. Nakasagana ka tumag. Amo, nagbabati pagkit kita kiti bagik ita. Kaslakla ay ayam, apas pasurot ka iti agama. Anya tinapasamak. Awan bukod ko a disposisyon iti balay. Balay da ko nakmalangan. Basila ka malik. Pabainan nak ti ama nilala. Oran saan? Nilala a mismo ti mararamid iti dayta. Ay, mas dawak ngamin kan ka, pari Jojo. Paspasurot ka lang takadakwada. Nga uray arig na kat badbad na kandan ti kinataom. Daka mo pare, ngam mabuti nga kami, iti kanayon nga ibaga kanyak ni Don Cesar. Anya dita? Asyak tagsumbat, nga dadakas sa mapasamak kanilala nga anak na. Ngam nabayagan day di na o di apa nagdikar si sakit na, saan ka di? Amangan mat no naan-anayan ti panagimbag na. Tsaka mo, ano pa imot nga minagiti tumtumaran na nga agas. Ti kasayatan nga ramidem, agpaliw ka gayam. At dangamin atap ko, nga amangan ulukluk wen nakalaeng dagiti agama. Anya, Iso nga rod ako nakagpaliw ka.
Narigat met, no may saan da kalagayam, dagiti agama. Kumusta ti panagadal mo, Rico? Nasayat mat, Daddy. Mabalin ka di akitag, ti card mo? Saanan ama sapul, honey. Nakita ko dagiti grades na. Malakit din. Ituloy tayo pa itimangan. Da kayo nga ti makam mo. Ngam amo kon ti amin. Agsublimanan ni Rico iti grade 11 into next school year. Anya? Apay, Jojo. At ti parikot mo iti dayta? Daddy, Sana balay. Gaputas andak matapudpud nung anak, Daddy. Iswa, di na kung bibiyangan ka dagiti mapaspasamak iti biyag ko. anya? Saan kumamat akas na, Rico? Impatag na ka ni Jojo, anak. Pudno nga tadayta. Huston, Mami. Impatagnak manwan no saan. Awan kanyak dayta. Jojo, honey. Siya kung tagki daw iti pasensya. Gapo iti naramid kan ka ni Rico. Kastamatan ka ni Daddy. Pasensya ka lang kuman. Ngam amok. Impatag mo ni Rico. Nga oray saan ang nagtaod kan ka. Saan ka di? Inaramid ko ti amin. Tapno agpaayak kas amana. Ngam di naklatagayam amo a respetuan. Nakas na nga ron. Awaran serbi na nga aramidag ti kastoy. Anya ti kayat maasawan. Panawan na kami ka din. Pangasim, Jojo. Di mo aramidan ti kasta kada kami. Sana kasta ti kayat ko asawan. Basta manipurita, jakon bibiyangan no nyaman na gitar aramidin ti anak mo. Tangay imparo pa namatan kanyak, asa anak nga ibilbilang kas amana. Saan kumamat akasta? Bayam, kasaritak ni Rico. Saan arumbang ti panang bastos na ken ka? Apay ngay masidag ka kanyak, iha. At da ka di parikot. Inapa nakakandi ti asawam, kapoy tinapasama kitay. Saan, Daddy? Ngamjak magustuhan ti panang kanunong yu kin ni Rico. Nga uray agdadata ti kamalina. Diyak ngamin magustuhan ti tabas ti dila ni Jojo itay. Kunam na nasino amang pagpabain ni ti Apo. Ngam, Daddy, saan mat nga rod anasaya at no agrepeater ni Rico? Nakababain ka dagiti gagayem kan kakabagyan tayo. Anya? Kan may sa, ang mga nagtalaw ni Jojo gapo iti dayta. Di ka matanagan, lalaiha. Santo nga ramiden ni Jojo dayta. Adda igemta nga alas. Ngam, kasanun no? Di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Bastawan ti rumba nga pagdanagam iti asawam. Sana pumana ko dayjay dito'y balay. Siguraduan nyo lang ang Daddy. Matayak lakit din umapukaw ko ni Jojo. Nalakok amin dagiti lakok ita, Lola. At danton allowance ko. Maragsakan hakparakan ka, apok. Basit lang nga anusan, agturpos kan tumatan. Wen nga rod, Lola. Ningata pa pa. Ay, bay amon ni papam. Ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ngam uray no kasta, saan kalata nga agimulmula iti sakit tinakam, iti amam. Amam latta dayjay, kat saan amabaliwan dayta. Wen, Lola. Wen, apok. Gaputa si kamot laang ti marigatan, no agimpan ka iti gura, iti mismo nga amam. Wow! Nagpintas at talaga dito himol. Kuma, dito iti pagtrabahuak inton makaturpusak. Mabalin latamot anak ko. San abane? Business management mo ti kursom. Mabalin ang maadaan kanto iti business dito eh. Ngam, saan tamat abak nang nanang? Naimbag ka ni Rico Taglaplapusanan da iti kwarta. Day taman ang tinalagip mo. Nanang, Lipatan pa'y laang day tanak ko. Happy birthday! nanang, kunak no nalipata mo nakasangay ko ita. Mabalin ka din mo't amalipata. Mala, umakakit din. Agpasyar ta dito'y mall. Tapno makarelax ta nga agpadpada. Wen, nanang, katagyaman na kada kayo.
Jojo, mabaling ka di asal labayan na, kan? Anya, sana na masapol na ita. Ano ti tao di ti mall? Makasingata ka na iti magmag na nakasta. Saan? Sige sa labayan na kun. Kumaro man na ti babae. Pagustok man lang. Sige, magna ka. Mapantapay gumatang ka na ti agas mo. Agyaman na, Jojo. Talagang ayayatan na. Ha? The lovely kan Claire. Isuda na kita. Wala niya. Iso ako na asal labayan na. Tapno saanan amang namnama dagiti aginakan ka. Mabitlang. Kablaawak ni Claire iti panagkasangay na itangal daw. Dita ka lang ha. Anya? Urayin na. Mabitak lang. Sana mabalin? Di mon kablaawan day ta babae. Di nakpanawan dito eh. Jojo! Lovely. Claire, mabitlang. Jojo, amang ano makita na kati asawang nga umasidag kada kami. Uwan nga rod, Papa. Ay, dayjay gayam ni Tita Lala, oh. Nagsakit ti panangkita na kada tayo. Happy birthday, anak ko. Papa, inarakop dakmatan. Pakawalan na ka. Atoy, sagot ko kan ka. Awatan. Kwarta. Juan, maaramat mo na ito iti panagadal mo. Alan, awatan mo. Tagsubli akmat lang itay nilala. Ang mga no agis kantalo pa dito mall. Agyamanak, Papa. Sige nga ron. Agyamanak iti da ito yung interview kanyak. Laglagi pang na anak ko ha. Ipatpatig ka unay-unay. Awanan kay ibain! Ha? Imbabain nak ijay mol. Lala, kasano ko matipanay babayin ko kin ka. Kat nagsubli akmat adagos itay iti nang ibatyakin ka. Ngam tinalyaw dagdag iti tao. Gapo ta imbati naklatan. Awanan kay tibain. Di nakpadpadasan, Jojo. Di mo amuno anya ti kabaulak ng aramidan. Apay ka di akas talauna ti guram iti asidag ko iti anak ko. Kinablaawak mo lang. Dakas ka di na ichay. Nasakit tinakam ko. Gapo iti inaramid mo. Amok, ipatpatag mo pa'y laida. Agsungbat ka gapo iti panang pasakit mo kanyak iti nakaro. Pangasim ko maalala. Nagtalnakan. Ang mga no dumikarmanan ti sigod asakit mo. Kat no mapasamak man dayta. Basol mo, Jojo. Oh, apay ka di manen, pare Jojo. Aginom ka manen. Anya manen ti parikot mo ay ha. Napaidam ulay ni Lala, pare. Di na kaya't nga asikgak ultimo anak ko. Anya manen tinapasamak. Kinidaw ni Lala nga ipasar ko iti mall. Naira na nga damat ijay nagti aginak. Impasar ni Lovely ti anak mi. Gaputa kasangay na ita. Ket, nagrarana ka kayo ijay? Inasikgak ni Claire kat kinablaawak. Nakaungat kat din ni Lala kat nagipangta. Anya? Mabuti nga pare. Amang ano niya timapanunot ni Lala nga aramidan. Ikaw na pampanunot iti negatibo pare. Nalabi tabo nga lang tinalabos asuron na. Iso na ibagana ti kasjay. Pare, Unay kalakit din na yan. Mala, gusto na ita na panaginom mo. Itulog ka na dyan Di ka na nagbartek. Tamangan mo at dalaing nga agapa kayo kinilala. At dayta, nakaidan ti asawa mi ti kama. Kastao na abartek na. Ha! Awanan ba inday ta tao? Ala, saan kayo nga gungot dati? Mabalinda kami apanawan dito silid mi kini Jojo. Sana bale, nakaturog matan ti asawa. Hanggang magsarita kami to inton bigat itinalay nga asawam. Irikap kon tirito. Iturog ko matan iti abay ti asawa. Nagtaas ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ayayatan ka unay, Lovely. Awanan kay ti bain! Ni Lovely latta tilinaon ti pusam! Nukas tangarod! Saan kan ang makaruwar iti daytoy asilid? Ti Masakbayan. Nagtala ka talaga,
Upan ka man. Lovely. Ay ayatin kaunay. Awanan kay tibain, Jojo. Ginakamat mo man ang tinaganda jay alabli. Makitang ita ti di mo pa'y nakikita. Manipod ita. Saan kan ang makaruwar dito'y balay? Kukwa ka na ang Jojo. Daddy, mabaling ka di ngagsarita ta. Sakbay asumrak ka iti silid mo. Lala, iha. Apay arimuar ka pa'y lang iti siledyo iti asawam. Kunak no nakaturog kan. Kuma, ngam napukaw ti tuturugan. Gapo iti panangibalikas namanen itinagan ni Lovely. Amangan met no gapulang iti nakaro abartek na. Iso bay amon. Amangan no makadlaw ni Jojo. Asana pudno nga da sakit mo. Gapo iti kasta ajar mo. Awan bibiyang ko. Talaga pinag-high blood nak ni Jojo. Iso ang makita na itati kabailak nga aramitan. Anya itati kayat mo ang mapasamak. Manipod ita. Saanan ang makarwar ni Jojo iti daytoy abalay. Nasaya at nakaring kan, honey. Amo, nasakit ti unong gapo iti nakaro abartek mo iti rabi. At to'y inyagan ka iti makan dito'y silad, Mun nga ron. Nasobrak mo't nang tinaginom iti kalaman. Nasaya at mat, gapo ta nagbartak ka. Naamuak ti pudno alit na. Magan kan. Kalpasan na, inumam dayto'y agas. Makatulong dayto'y. Tapno maikat ti sakit ti ulong. Agyaman aklangan. Ngam saan ako namangan. Inako ni opisina, tani aldawan. Ado pa ti masapol nga iring Pasko. Ijayak to namangan. Anya, pabainan na kadimanan. Kas nakon, ado ti agur uray kanyak at trabaho ijay. Di nakpanawan latan dito'y Jojo. Ala, agtugaw ka. Kat kanam ti insaganak apagar mo sarang. Di mon panunutan ti opisina. Addan ijay ni Brandon. Inawagak itay. Ison ti makaamo kadagiti di mo malpas at trabaho. Anya ka din na kita nga magbagam. Di ka maawatan. Nalawag timbagak, Jojo. Saan kan nga agtrabaho iti kumpanya mi? Manipod ita, dito'y kalaang balay. Naawatam. Anya, di mo mabaling nga aramidin kanyak ti kastoy lala. Rumara kita matlang. Di nak malapdan. Anya, Umay kaagar mo saran, Lovely, anak ko. Apay, awan ka diti serrekyo ita. Saan ka pa'y matlaang anak karubwat? Sanak matan ang mabisin, nanang. Apa yun, anak ko? Ay, Nagunagmut day taasin na ay mo. Adda ka di parikot. awan mo't kit dinanang. Kumusta nga ni Jojo? Apay apang panunutam ni Jojo. Adda ka di dakas ang napasamak kan ko, ana. Sige, agrobata ko nanang. Tain ako iti trabaho. Inton na aldaw, padasag man na kontakan ni Brando na gayam na. Barang, ada maipadamag na kanyak, maipapan ka ni Jojo. Panagkunak, saanin arumbang nga aramidam ti kasta, anak ko. Amangan numaamuan manon, jay tigre nga asawa na, kat madaksan ka pa'y. Ipas nagmulat tan ti agtrabaho, para kan ni Claire nga apo ko. Sa bagay, husto kayo nanang. O sige, bayan nyo. Jakon pagtaktakan day taabanag. Gaputa ti anak ko itan, ti kapatgan kanya. Anya kayat asawa na ito, daddy. Apay adidak parwaren nagiti gwardya di tarwar. Basol mo metlaeng, no apay asan ka na mabali na rumwar. Anya, Kanayon mo nga minadakamatan tinagan ni Lovely, no kasta mabartag ka. Anya nga ita, nakapungtuten ti anak ko. Iswadi na ni palubos arumwar ka dito'y mansyon. diyo ko maaramidan kanyak ti kastoy. Pangasiyo, kasari tayo ni Lala, tap ni palubos na rumarak. Inak agtrabaho iti opisina. Di mon panunuten ti opisina, kastamot ten ti negosyo. Siya kon ti makamo. Ti kayat ti anak ko ti masurot. Isong agtalinaid ka dito'y mansyon, aging gaasan nga ipalubos ti anak ko arumwar ka. Naawatam,
Anya. Hello, Brandon? Nakawag ka man? Apay? Ada parikot? Lala. Apay nga, saanin nga umamay ni Jojo dito opisina. Saan ko ang mabalin nga pirmahan na kiti papeles? Gapo tayo lang ti mabalin nga pirma. Ko nga min, agsakit tigayim mo. Iso ajak pala palubusan arumar. Aguri-gur nga min. Kasta ka di? Mabalin ka diya sa rong karak di tabalayo? Ako ha, no may papan iti negosyo, ni daddy ti umay mangurnos kadag iti masapsapol dita. Kat timat may papan iti kayam mo, saan ka pa'y laang nga umay dito ibanay? Kayat ko, agina na iti husto ti asawa. Sana bale, natalgadak gaputaadda ka dito opisina. Kasta ka di? Sige nga rod. Pakibagalangan iti gayem ko, nagpaimbag. Wen, Brandon, makadanon ti mensahem iti gayem mo. Alang nga rodan, Lala. Bye. Bye, Brandon. Lovely, mabit lang. Ne, Brandon, si Kamot Gayam, kumusta kan? Nasaya taklata, Mayet. Sika, kumusta kayo, Meten? Kumusta kayo iti anak ko iti bunyag? Kasi ti Diyos, nasayaat kami matlata. Makatawan lang ti Orion, makaturpusan ni Claire. Uy, kasla kaano lang iti ubing pailaing ha. Wan nga rod pare Brandon. Ngam ita, napintasan abalasang ni Claire. Ay, umay ka. Mapanta pa iti dayja a restaurant. Agmerienda ta, kabayatan ti panagis istoryata. Sana bale, agawit kan samit din. Wan, agawid akon. Ngam, inton maminsan tulaangan apat nga ti awis mo. Ado pa'y ngamin ti ilalagpas ko adadaitan. Ado ngamin ti awat ko apadait ita. Pasensya ka na kuman, pare. Mawatan ka, Mari Lovely. Oh, alahan nga ro dito eh. Makatulong dito kada kayo nga gina, o rekas kasano. Ha? Ay, saanan? Saan mo masapon nga ramidon ti kastoy, pare Brandon? Awatan kit din. Makatulong dito iti panagadal ti anak ko iti bunyag. Sige man laangan. Ngam, nagdakkel samot unay day tangay itad mo kanya. Awat pagbayad ko. Saan nga utang dito eh? Itid ko para iti anak ko iti bunyag. Tulong ko dito eh, kada kayo nga gina. Atoy, Daddy, mangan kayon. Siya kung tinangig itikanan nyo dito si Led. Nakakutkot tong kayon. Gapo tadi yumutin kayat timangan. Tsak kaya timangan Rico. Tsak kayatan ti kastoy. Kasla ak aso asumorsurot latan iti kayat dalulom kan mamim. Apay ngamin adiyo kontraan dagiti bagada ah. Naturturay damat latan ngamda kayo. Awan maramidak. Ngam sika adda. Anya? Kasano kuma, Daddy? Tulungan nak naglibas dito mansyon. Anya? Ang mabuta ngak, Daddy. Ang mga nusyak ti madaksan. Sika lang tayang tinamnamak. Jak kayat tagtalinaan di ti abalay. Awan wayak-wayak dito eh. Masyanak matan ka na kayo, Daddy. Ngam, mabuti ngak mat ngamin. Sige, kita noon niya ti maaramida. Kablaawan ka, Claire, anak ko. May saka kadag iti makaawat iti pamadayaw inton graduation nyo. Agyaman ak unay, nanang. Isagot ko kada kayo ti balegek. Maladingitan ak. Oh, apay, anak ko. Kalaat matan ang nagliday ka. Ada ka di parikot? Agturpos ako, nanang. Ngam, manumatan atawan asan ang nagpakpakita kada tayo ni Papa. Talagan samatan ang nalipatan na tayo na pamilya na. Amumot nga adan sa bali a pamilya ti amam. Kunak manu, naawata mo ti sitwasyon. Ngam, kailiw ko matyad na ama na, nanang. Uray, awag na katawan pa'y. Di nak ipatpatag ni Papa, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam pangasim, di mo gurguraan ti amam. Maawatam ko malata ti sitwasyon na. Laglagi po nga addan sa bali a pamilya na. Adtoy, Lovely, anak ko. Agkapi ka pa'y. Amok nga main asan ka pa'y laeng nga agtuglap. Ay, agyaman nak nanang. Husto kayo. Sana ka makaturok.
Kasla makitkitak paylaang ti panagdiday ti anak ko itay. Madlaw akailiw na una yung ti amana. Ang pulos matan asaan asim marsarong karni Jojo kada kayo. Nangruna iti anak yo. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko pa'y kat din ti mapan iji balayda. Pagrabangan namat asarong karan sagpaminsan ti anak na. Nga uray addan sa bali a pamilya na. Saan mo nga aramidan ti kasta, Lovely? Anya nga rod taramidak nanang. Maasyanak una yan iti anak ko. Di ka makmapan ije balayda. Sigurado, madaksan ka laeng no aramidem dayta. Naturay ti pamilya ni Lala. Nagrigat matan ti kastoy. Nagrigat ti sitwasyon mi nga agina nanang. Ala, agan anos ka, anak ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok, agpatinggan tumot lang dahito akinarigat ang mapaspasaran tayo. Di ka agkapoy, gaputa ka sa pulan na ka ti anak mo. Husto kayo nanang. Ita ka di pa'y nagkapuyak. Jack ipalubos. Kasta ti rumbang, anak ko. Ala, inumamon day ta tinimplak akapem. Kalpasan na, umunag kanton iti silid mo. Kat pilitem ti maturog. Wan nanang. Kat agyamanak. Gaputad da kayo lata amang patpatibker itiriknak. Amokon ti amin, Lala. Sana po nung adda sakit mo. Inmani obrayo ti biyag ko. Gaputarupat kwarta ka. Imbagalaang ni daddy nga ikan na kaitidakkel agatan. Immanugot kan iti kayak na. Dito'y kalaan, Jojo. Agasawat na. Iso adito'y kalaan. Agtalinaid kalaan dito'y. Kukwa kalaan. Palubusan akon. Sana po no tinapasamak akalay sata. Dahita ti amom. Ngampud-pud no, tinapasamak akalay sa. Iso nga awanan maramidam. Siyak tiligal nga asawam. Sana po no reta. Kunan ni Daddy Cesar apeke ti kalay sata. Basta, pud-pud no nga agasawa ta. Kat saan mon amabaliwan dayta. Kaasi kamet. Awanan maramidam. Gaputadda kamatlatan dito'y seledyo nga agasawa. Don Cesar. Di nakawagan iti kasta. Dadi kunam kanyak. Gaputapudpud no nga agasawa kayo kinilala. Linuko dak. Kunayo apeke ti maaramid akalay sa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linuko dak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranyag masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Day tatipod no. Ha! Di ta ka man langin. Jaglamanusan ti makisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Ti Masakbayan. Linuko dak. Kunayo apeke ti maaramid akalay sa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linuko dak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranyag masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Day tatipod no. Ha! Di ta ka man langin. Jaglamanusan ti makisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Kaasi ka man, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaid kan dito'y danak. Gaputa agasawatan. Oh, at iti agas mo, honey. Pangasim Lala. Parawarin nak dito silid. Diyak kaya tagpupuklatan dito eh. Saan amabalin? Agtalinaid kalat ta dito'y balay. Saan amabalin arumor ka? Taiti ka nito ngaglibas ka.
Dakas ti mapasamak. Jak magustuhan ti aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugot ak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang edeng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. Iso ngay manugot ak. Ngem sanot gayam. Peke man kan saan ti kalay sata. Agtalinaad kalatta dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturog ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imapekton ti agas nga inted ko kenkwana. Mami, Oh, apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saan na makarwar ni Daddy dito'y mansyon? Apay matan ngay naramid yu tikas to'y kankwana. Anya? Pudno, naalas ti ugali kidi kankwana. Ngam, nariknak nga impatagnak, kas anak na. Saan ang mabalin a panawan na tanidadim? Rumbang nga agtalinaad dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Inkakit din maturog. Masapa pa iti klase minton bigan. Sige nga rod, Mami. Rumwara kong dito sila ka ni Daddy Jojo. Ay, madinday ito'y ang mapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramiden da ni Daddy Jojo. Masapul ang amuan da ito ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo ni Jojo? Mari lovely. Jak amo, Mari. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti kunak. Anya nga rod. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no dadduma. Wan nga rod, kat bilibakan ka. Ta saan ka anak asawa pay. Ay, saan, Mari? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay tinaramid ni Jojo. Isulat ta ti ay ayatek. Bilibak mo't iti dayta panagayat mo kenkwana ah. Wen, Mari Andrea. Saan akon amaki asawa pay? Gaputa ay ayatek latta ni Jojo. Apok, sumango kan iti lamisaan. Asino manen ayat yaw awagam dita cellphone mo. Itay ka pa'y adayal dita cellphone mo, anak ko. Aw-awagak namin ni Papa. Ngam, jak matan maawagan iti sigod a numero na. Ay, talagan saan nalipatan na kunti ama. Saan mo pa'y laang apagparikutan dayta, anak ko? Laglagi pam, adandanin ti panagturpos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Dayta nga rod nanang. Kayat ko, ada ko man ni Papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong Maabrandon. Barang adda maibagana, maipapan ka ni Papa. Agmerienda ka pa, Brandon. Atoy, nagpaisaga na kiti juice ken sandwich para ken ka. Ay, agyaman Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. At da ka di parikot iti negosyo nga iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinapudno na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, gaputa kayat ko kumaasarong karan ti gayem ko. Ni Jojo ti kayat ko asawan. Ha? Brandon. Nalipatan ngayong bagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanay baganan ti sakit na iti puso. Iso nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iswasan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Kasta ka di, sir? Ay, sayang Saan kami man lang nga nakapagsarita? Sakbay ang nagluwas da? Sana bale. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. When met kid sir? Sige nga rod, sir. Agpakadak pay. Ikumustadak tulatan kadakwada nga agasawa. Agpada na ngamin na jakon nakasarsarita iti medyo nabayag. Sige, Brando. Makadanon ti mensahem. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Agmerienda ka pa'y. Manang Claire, babitlaan! Apay ka di man, Enrico. Awanan panawan ko ama kisarita kan ka. Napatagtibag ak manang. Maipapan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, maawan pa nagtalak mo kanyak. Aglo na ka maditi ugalit iti kalabas.
Ang masapul adanggam ti ibagak may papan iti amam. Anya nga min dayta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang. Mapantay ti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Amang ano adda ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige, mapantan. Kayat kun ama-amuan ti kunam nga ibagam kanyak, may papan kan ni papa. Nanang, awan ka di pa ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Ang amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw-awid na. Ay, nangruna kat graduating ang ti apok. Ado ka nung amin dagiti ar-aramiden da ije pagadalan. Sa bagay. Ala, urayan tayo latang arudan. Nakaluto kayo ka din iti pangrabian? Wen, day talamangan ti aramiden tayo. No sumangpeten ti apok. Nasayat nga ron no kastananang. O sige, sumrakak pa iji siled ko. Ta, awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibaga na may papan ka ni Jojo. Kinapudno na. Adamat danag ko nanang. Apay met anak ko namti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan amakita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan met no na-impluensyaan di asawa na. Kat di namatan kayat amakita ni Claire. Diyak amo nanang. Kasla tsak patyon dayta. Ngam no kastaman bilang. Talagang rod nga awan asi na iti anak na. Napatpatagpay nga rodan ti di na pulos kapkapin ano. Ngam ti mismo nga anak na. Daddy, simangpit ka din ni Rico. Diyak mo iha. Diyak pa'y mat nakita ti anak mo. Ang magyaman na, gaputa itakala ang arimuar iti seledyo iti asawam. Kunak no matakuatan ni Brandon nga gliblibakak. Anya? Apay, Daddy, imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulan na ni Jojo. Kaya't na kano ang makasarita ti gayem na. Anya? Saan ang mabalin? Sigurado nga agipulong ni Jojo nagsarita da. Day tamit nga rod ti pagamamkak. Sana mabali na mamuan na ti mapaspasama kiti gayem na. Padayak lakit din o panawan nak ni Jojo, Daddy. Iso anas kan nga ipupuk ta dito'y mansyon. Saan ang mabalin ang makarwat? Nanang, madanaganak. Apay nga awan mo to ni Claire. Wen nga agpaiso. Rabi, ay, inawagam ka din iti cellphone na. Itay pa'y nga awagak nanang. Ngam di namot sungsung-batan. Itala nga napasamak ti kastoy. Anya nga tanti napasamak kan ko ana. Ala, urayan talata. Amangan no dala nakataktakan na. Di ka unay agdanag. Awan maday, anapasamak iti apok. Nanang, Ay, wen gayam. Naawagam ka din ni Brandon. wan nanang. Ngam awan mo ti husto asungbat na. Ala, mabiit laeng tamang timplak iti kape. Agkapita, kabayatan ti panangururay ta iti apo. Nakarakaro pa ng balod ti kasasaan ko diti mansyon nyo. Saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. No di kat maysa nga abalbalay. Sumargan kan! Mangan kakit din. Tsaka yan. Nasaysaya at langan na matayak. Ngam ti agnanayo na pagbalinenak nga adipan kan abalbalay mo. Di nakpagpungtutan ko lang. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Amok nga do ti kwartayo. Ngam ulitet nga ibagakin ka. Saan nga amin kat magatang ti kwarta. Lagi pa nyo na iti amam. Sumardang kan kunak! Apay, nasakit ka di adenggan ti kinapudno. Dahito pa di may sa kinapudno. Di ka pulos inayat. No di kat asila ang tinaritnakin ka idi. Kaya't ko pa'y ngagpao ti biyag mo para iti anak mo. Kasukat dahi ti dakkel akatan ngen kari ti amam kanyak para iti pamilyak. Imanugotak, gapot ta kayat ko agumin awat ti pamilyak. Ngam anya tinaramidyo, linukodak. Kang ronan na, bidot apangedeng tinaramid ko. Dakkala bidot. Sana pud no dayta. Ayaten na kumamatan, gaputaga sawatan. Iti oray ka anuman. Saan anapunas ni Lovely diti pusok. Isulat tati ay ayatet. Kat saanan ngagbaliw na ta. Saan apod no dayta?
Siyak ti ayatan, gaputa agasawatan! Sige! Derderem ti ropa kiti plasik atong pa. Ngam saan to ang mabaliwan ti kinapudno. Kinapudno asaan ka ngay ayatan. Baston! Nagsakit na itay anamo ang Jojo. Kat makitang ita ti aramitak. Kita man no maiturad mo at ti anak mo ti agsagaba. Kan manglakam iti unget ko. Di mo iraman na iti aginak. Awan basol dakin ka. Nakapanawan ni Rico anang itulod kan ka, Claire. Ngam aging ga ita, di ka matagtagtagari. Anya ka di timbaganakan ka. Oh, nanang! Imarako ka mo ito, anak ko. Apay ka di, anya ti imbaga ni Rico kan ka. Pudno gayam ti atap ko, nanang. Dakas ti mapaspasamak kan ni Papa. Anya ti kayat mo asawan. Dumngag kayo, nanang. Ibagak kada kayo ti amin nga imbaga ni Rico kanyak. Anya? Kasta gayam? No kasta, arig na balod ni Papam iti mismo abalay ti asawa na. Kasta nga rod, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam nabilag ti pamilya ni Lala. Iso apatsak anarigat tayo abasta matulungan ti amam. Basta, nanang. Mang panunotak iti pamuspusan. Tapno matulungak ni Papa. Rico, agsarita taman. Ha? Mami, makaungot kayo kadi. Wan, talaga ang makaungungot gapo kadagiti aramidam. Mami, Apay nga ita ka lang. Napnapanam, ha? sorry mami. Ato lang amin dagiti research mi. Iswan na dawak ang nagawid. Siguraduan lang, Rico. Tanusan, pagsardengan kan nga agadal. Saan na maulit dito'y mami? Ikarik. Ala, sumrak kan iti silit mo. Pangaasim, Rico. Saan kan ama inay nayon pa'y apagparikotak? Naawatang. Un mami. Ay, ang yaman nak. Kunak lakit din numaamuan na. Anak isinara ka kadamanang Claire, kan Tito Brandon. Pangasim lala. Ukarkaram ti talit isaga kan imak. Tapno makaturog akit inasayan. Sumarden kan, maturog kakit din. Makaturturog ako. Unayan ti kastoy alangak. Kaslak matan ayop. Anay galot di kama. Ha? Ti cellphone ni Lala. Ang dalang iti asidag ko. Aramatak na ita. Tapno makapagkidawak iti tulong dagiti pulis. Juan. Umawag ak iti pulisya. Katagpatulong ak kanakwala. Diyos ko. Tulungan na kumay ti dahito inaramidag. At dalangin niya sidag ko ti cellphone ni Lala. Magawat ko. Agpatulong ak karag iti pulis. Tsak kaya't tagtalinan latan dito apalay. Anya ter aramidam iti cellphone ko, Jojo. Nakarin ka pa Juan, ket jak ipalubos nga gipulong ka iti uray asino. Patayin na kalaangan. Ngam ti parigkatin na akastoy. Di ka ay ayatan. Ni Lovely ti pudno nga ay ayatag. Anya, Linukodak. Jak nagayatan ti paragkasarta. Imbaga yung adda sakit mo. Ngam awan mat gayam. Ulbud kayo nga agama. sumardeng ka! Ha! Uray anya pa'y tibagbagam. Saan kan ang makapanaw dito balay? Saan tan nga agsina iti uray ka anuman? Kukwa ka lang, Jojo. Ket awan sa bali nga agtagikwaken ka. No saan asyak laang. Pulos ajak impagarup adakas mat gayaman ti sitwasyon ti gayam ko, Lovely. Kunak no naragsakitan iti sidong ni Lala. Gaputa kastamot ti kuna ti amana. Kastamot ti amok. Ngam nakigtutak, gapo iti imbaga ti anak ko nga impudno ni Rico. Di na kanon maitured akit kitaan ti kasasaad ita ni Jojo. Anyang ti plano mita? Uray kas jay ti inaramid ni Jojo kada kami nga agina. Kayat kumot atulungan. Kaasimot no awan mangispal kan kuana. Kasano nga ta? Anya ti rumbang nga ramidan tayo. Agtitinulong tayo amang panunot iti pamuspusan.
No kasano tayo ang maisalakan ni Jojo kadakwada, pare Brandon. Nanang, kaasimat ni Papa. Tasigon ka ni Rico. Nakarakad ni Papa iti kamada. Kasla ayo panti ama kiti kasjaya kasasaad na. No maminsan, pabasulak metlaang ni Jojo, gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Maawatak tirik na yun, nanang. Nga masapul ama amuan tayo ti pudno ang makagapo, no apay nga aramiden da kwa na ti kasjay. Nakakaasimat ni Papa. No agtalinaad iti kasjaya kasasaad na. Amangan numatay ti amak, nanang, lola. Claire, anak, di ka unay agpampanunot. Laglagi pa nga umadanin ti panagturpos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Nanang, jak paikit din makapagpanunot iti husto. Gapo ka na gito'y ang mapaspasama. Ala, agkalmakan apok. Tumulong ak amang panunot iti pamuspusan. Tapno maispal ti amam. Anya ti masapol mo, Brandon? Apay nga da ka dito'y balay? Lala, Apay akas ti panagkitam kanya? Adda ka dirugit iti rupa? Apay, Brandon. At ka di parikot iti negosyo. Don Cesar. Lala, pangasiyo ko Kaya't ko ang makita ni Jojo. Kaya't ko ang makita ti kasasahad na. Anya? Pasensya kan, Brandon. Ngam nagbati jay abroad niya asawa. Anya? Husto ti ko na ti anak ko, Brandon. Kan maysa, apay nga minasaan mong awagan, tapno kumusta ti kasasad na. Jakmat ngamin maawagan ti cellphone na. Panagkunak, sabalin ti number na. No kasta, saan na ka nakayata makasarita? Husto ni Daddy, Brandon. Naku na nangamin kanya. Adinan kaya't ti makipagayam kan ka. Isama balin ka di? Pumanaw ka. Di da kon alilawan. Pangasiyo, ipalubos yo ko maamakitak ti gayam ko. Saan mon amakita ti gayam mo? Anya? Pumanaw kan, Brandon. No di mo kayat, nga inayon da ka, abalod dito'y balay. Daddy, Dakas kayo gayam nga agama. Anya tinaramid yo iti gayam ko. pumanaw kakit din dito'y, Brandon. Awan apulos maaramidam para iti gayam mo. Kan misa, agasawa kami. Iso arumbang lang nga agtalinaad dito'y balay. Naawatang. Ganyan ti kasti alangak. Kaslak mo't laayo pan ang nakarakad diti kama. Ngam jak itulok akas tilatan. Masapo lamang panunutak iti pamuspusan no kasano ang makalibas nga. Nalabit anilala ti sumrag. Makaamulitan. Agpamarangak. Anay, sakit ti tiyang ko. Tulungan na. Jakon may turad di sakit na. Jojo, anya di mo paspasama kan ka? Daddy! Rico! Tulungan na! Ang sakit di tiyan ni Jojo! Anya di mo paspasama kan ka, Jojo? Taray na kayo sa ospital. Nakita kasi murak ni Lolo ti silid na, mami. Umay ka, datan ti mangitaray ka ni Daddy Jojo di ospital. Anya? Ospital na dagos? Darasam kitin, mami. Kita mo. Urel agkalingatanan ni Daddy Jojo. Gapo iti nakarwa sakit ti tiyan na. Pangasilala, itaray na ako ni ospital. Nasakit ulit ti tiyan ako. Sige nga, Rodrigo. Pagkatamon ni Jojo nga ipaniti ko check. Sumaro mo ah. Alangak lang ti ATM card ko. Ngun, mami. Umay kan, Daddy. Tulungan ka naman paniti kotse. Umay kan. Umunatan ni Jay. Tulungak ni Daddy Jojo ang makalibas. Sa dino ti papanam, Claire. Dimot ko nam adi mo kabaalan ti mapan ag-eskwela. Apay ang nakasukat ka kat jar mo ti rumwar. Jak itulok apagaramidan da iti dakas ti amak, nanang. Anya ti kayat mo sawan? Sa dino ti papanam? Mapanak iti balay da tita Lala. Makisaritak iti nasayat kadakwada. Masapul ang makitak ni Papa, nanang. Kayat ko amaamuan, no anya talaga ti sasaadan na. Ngam, Claire, delikado numapan ka ijay. Ang mga numaisagmak kalaang. Ngam, anya nga ro ti aramidan tayo.
Saan ang mabalin nga agmulang-lang aklatan dito'y nanang? Maawatak tirik nam anak ko. Amok anapatagkan ka ti amam. Ngam pangaasim ko matadanggan nak. Saan ka amapmapan asiksi ka? Tinasayaat. I-report tayo laangan ka dagiti pulis ti mapaspasamak. Tapno isudan ti agimbistiga. Nanang, Kasday laangan ti aramidan ta anak ko. Tapno agtal na day ta panunot mo. Rico! Urayan dag! Apay-api na andar mo ti kotse! Urayan dag! Panagkunag, kat saan na pudno ngagsakiti tiyan ni Jojo, Lala. Anya? Panagkunag kat nagkumplot dagiti dua, tapno mailibas ti anak mo ti asawam. Ha? Saan ang mabalin da ito'y? Saan asyak ti mamay sanda? Kat di kag matidir di ta. Intalumugan na iti kotse, kat surutin ta ida iti sadino man apapananda. Wan daddy, kat agsaga na kanyak ni Rico. Yak mapakawan gapo iti kastoy nga naramid na. Daddy Jojo, okay kayo kanilaan? Itaray kayo ni di ospital. Kas lang kami nagkakatsot kayon. Okay ak lang, Rico. Kat agyamanak, naawatam adagos ti senyas ko itay. Un daddy, kan maysa, talaga kayat kayo tulungan. Ngamjak lang amin amuno kasano. Sa dino nga ruti kayat yu apang ipanak kada kayo. Ipanak itay ni Brando na kayan ko. Ha? Apay asaan nga iti ayan damanang Claire? Saan pa nga ita? Amangan wisuda ti pagbawingan dalulom kan mamim. Tinapatay kita. Kat nakapanaw ako ni ti impyerno anang kay pupukak. Sige nga ro daddy, mapantayo di ayan ni Tito Brandon. Itamtlaan. Oh, apay Rico. Daddy, kasano da ito yan? Sursurutan datad mami kan lolo. Ha? Dayjay ti kutsi daw. Sana mabalin na mabutan data. Pangasim, yaw awan mo ida. Daddy, dagitaytan. Nakita ko ti kotse ni Rico. Wen nga paiso, ngam nagpartak ti panagpataray da. No kamaten ta ita, ang mga no maaksidente da. Panagkunag, baybay amo ni Jojo. Saan nakamutlaang nga ay ayatan? Saan ang mabalin daddy? Awan sa baling agtagikwakin ni Jojo. No saan asyak lang. Siyak maneho daddy. Masapul ang makamatan tayo. Anya, sana mabalin, awan lisensyam. Masapul ang maabutan tayo. Siya kung drive. Di mo agawan ti manibela. Di akong makontrol ti lugan. Kat matnagtan iti deras! Mami, lolo, pang-asiyo talumaban kayo. Di na ko mapanawan. Ipatpatag kayo, mami. Lolo. Pagkawanan na, Rico. Gapo kanyak. Napasamak kadakwa na ti kastoy. Awan basol yo, daddy. San arumbang agkid daw kayo iti pamakawan kanyak. No amirisan. Dakkel ti basol da lolo kan mami kada kayo. Ngam sapay la kuma, tamakalasat da. Tapno mailintag dati kam malida. Ala, di kagdanag. Tulungan ka amangi kararag iti dayta. Pare Jojo, kumusta ang tiriknam? Okay ka kadilaang? Wan pare, Pulos ajak impagarot, ama aramid da kan katikas jay. Impupok da kagayam iti balayda, iti medyo napaot mat apanawan. Awan man lati na aramidam? adda ilalaok ni Lala iti kanag. Isungag kapsotak. Kat saan ka makalibas? Kastati ko na ni Rico. Naimbagmat ta tinulungan na ka ni Rico. Wan, jakmat nagayatan ti kasti anapasamak kadalala kan Don Cesar. Kaya't kumata makalasat da. Takas ko na ni Rico. Kaya't na makalasat da. Tapna dapay gundaway da ngagbalbaliw. Kat mailintig da ragiti bidot da. Papa, arakupan kayo man. Mailiwak una yun kada kayo. Pagkawanan na kumanak ko. Nagkamali aki tinagbalin a desisyon ko. Bidot apangadang. Impagarup ko, no nasaysaya at kagbalin a biyag yung akina. No umanugot ak iti kayat dalala kan Don Cesar. Papa, Jojo, apan yung inaramid mo ti kasjay. Kaano ka di nagreklamo gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo. Pagkawanan na lovely.
Pagbabawyak ti kasjay apangedeng ko. Ngay sumat lang ti dandani nakaisag makaka. Jak amo ti sawakan ka, Jojo. Aging gaita. Jak pa'y maawatan no apay an aramid mo ti kasjay. Maawatan ka. Mamati ka man wano saan. Da kayo ti pinanunot ko. Idi inawat ko ti Jaya ni Don Cesar. Iti kasjay nga inaramid mo. Pinanunot ko ang napatpatag ti sabali at tao. Ngam ti mismo nga anak mo. Isa pasensya ka na. Ngam nasakit pa'y lang tinakam ko kan ka. Panawan lang ang ti makaibaga. No mapakawan ka pa'y wano saanan. Nanang, Papa, umadanin ti panagturpos ko. Kat ti kayat ko kumasagot. Kat ti panagmalintayo manan anaurnos. Mawatang tiriknam, Nanang. Idawdawat ko laangan iti apo. Asapay la ko ma. Tamaurnos tayo matlaang iti umno a panawan. Lala, apay nga may ka dito eh. Pangasim, di na ako nariribukan. Sa anak nga may mangriribok, Jojo. Anya nga rin ti kagaram. Apay nga daka dito eh. Amok akayat mga ornusan ti pamilya. Iso akayat ko nga ipakitakan ka daytoy. Basta, kayat ko nga ilintag ti bidot ang naaramidan mi kin ni dati. Ha? Sana pudpud no ti kasarta. Wan, Jojo. Iso anawaya ka amang ikalay sa akin ni Lovely. Katsapay la ko nga. Tama pa kawan na kami nga agama. Gapu iti panangan lilaw mikan ka. Ay na, kamaudyanan na. Agkalay samot lang ang dagiti dadakkel mo, Claire, apok. Naragsak ka kani para kadakuhada. Unay, Lola. Kat dakkel unay a pagyamyamanak iti Diyos daytoy. Ado ti parabor na kada kami. Napintasan ti trabaho. Sa ita, agkalay samat lang ang dagiti dadakkel ko. Urayak lang makasangit iti nalaos aragsak ko, Lola. Ay, wan apok. Rumbang laang ati Diyos, ti kang runaan a pagyamanan tayo. Gapu iti adu unay a parabor na kada tayo. Makaisa makiti napasama kada kayo, Mare. Ha? Anya ti pakaisama, Mare Andrea. Di pa kasaritaan nyo ka ni Jojo. Kasla pelikula. Nagbaligi ti kontrabida iti damo. Ngam iti odi na. Nagbaligi matlaang ti bida. Kat si kaday ta. Agkalay sa kayon ka ni Jojo. Ta saan ang nagbaligi ti kontrabida? Kasta siguro at talaga, Mare. Kat itapay laang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman kami kakabsat. Gapo tayo may kayo makipagrambak kada kami. Ita nga espesyal nga aldaw para kada kami. Huwag kakabsat. Saksi kayo tinalaos at kinaragsak mi. Kablawan kayo. Ha? Ato iti sagot ko kada kayo. Don Cesar? Amo kanabayagan nga inararapap yun na ito'y akalaysa. Jojo, Lovely. Agyaman kami, Don Cesar. Kaya't ko matagyaman kada kayo. Gaputasaan da kami nga indarome ti anak ko, Jojo. Iso akas panagyaman ko. Isagot ko ti may saan negosyo. Asigod nga iman manihar mo. Anya? Kurang pa'y dayta apang supapak ko. Kadagiti panawen at di mo nakaden na ti pamilyam. Daytoy ti pangrugyan yo. Kat maminsan pa'y kablaawan kayo nga agasawa. Agyaman kami, Don Cesar. Kat namnaman nyo. Saya atat timang tarawid-wid iti negosyo nga insagot yo kanya.